Tim Satgas Ketahanan Pangan ring Pasar Banyuasri miwah Pasar Anyar Buleleng nyelehin ring kewentenan miwah arge ring sawetara komoditas pangan. Indike inucap kemargiang ri sejeroning nyangre pengrauh pager wesi ring tanggal 12 Februari rahina penjang. Tim Satgas Ketahanan Pangan saneka pimpin langsung oleh Nimade Atmadewi, Pinaka Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, nyelehin langsung kuentenan stabilitas pasokan, miwah harga pangan nyangre pengrauh rahina pakerwesi. Setelah inucap Raja Kemargiang kesaringin tim, nenten wantah nyangre rahinan kemanten. Pemargi inucap wantah pinaka pangupaya, nampenin inflasi ring sawetara bahan pangan. Seselah sani kemargiang ring kali pasar agang ring Buleleng, inggih punika pasar Banyu Asri saha pasar anyar, komoditas pangan kepanggih aman tur degdeg mewah distribusinya nih memargi antar, wantah mabinayan ring pengarga bawang. Keabdian keramani nenten merasa osah ring panincapan arga pangan, santukan tim Satgas Ketahanan Pangan, stata nyelehin arga mewah ngelaksana yang seselah utawi pengawasan distribusi bahan pangan, mangda stabilitas pangan ring tengah yang krama sida becik. Yasri Yuli, Bali TV.